Hai menazaklum ia awang riamanan mic baikeu zimadai tingkum changnazang kai zimadai takmai gi gedereinsa paulia gaira dali Chuna tingge kede re rasam siak sangdele pose zigene hai mana news pin reason king rira dele Israel mana West Bank Israel mana Gaza mgu haram rage bom gedi beto ko ze pokpet kagdai bigene Hamas pai merogdu suite me minahangket military go commander chaida dile zakatule chirena magza Palestinian me minahang madai medu chaile zakatule zana Israel mana Gaza ga bom gedi beto ko ze pokpet bigene Hamas pai merogdu suite me minahangket dilang bakau chaidi bigene chuna Middle East ge klegu sangza lamu dile Iranian guspai medu Israel meze hreite ro hange Iraqene chuna bukamal Syria ge tet petle zedu ka chedle za Lebanon kdege Israel mene strike begine Hezbollah spy medu chaidle lesdu Iran mene Israel meze ngindi zengi gudra hange samagle kagane Hamas spy merogde psuite me mina hanke dilang bakau ze Israel mene bom to ko ze pokpe ze chaidi bzegene chuna Iran mene du Israel meze ngira blamge relang bate ze ngi gule ze ka chedle za chige Iraq Yemen benai Syria medu gazau gulei zakatuli za Iranian spy menen daitoi blogene Israel gede yengi nizengi gugume bizatsi madle lesdu gede repeting siak sangze Middle East ge chuna tingge peting siak sangdle Israel gede ge Iranian spy mene ngi ndi ze ngi gudne ne bloge ngi gudle za chige Muslim countries bam chamcham mene du Iranian meze zane Gaza ge Hamas spy meze Israel meze reite ze kangi bige ngale gudle achelesdu Israel Menadu saza penuida ge hreim ro ibezene gedi dibe bam menadu hrei kakdai gule zedu ka chewle ze salei zane America menadu penuigo hreine limbung gedi be mi hungbe pe pere gen hakat kai ze hrei kating kangbe B2 steel bumper Middle East ge te wangai ze lalei ze ka chewdele za ipo B2 steel bumper hrei ramige ze kadak do langpro makba kole kagane chuna Israel menai Iran kaga peting siak sangdi bzigene pe pere gen hakat kai ntora lodle zai chuna kaklebe Israel manai Iran kagaze chone reindi zehre ngi gyudgumi bizagdere mena pi zeladle zai Iran menadu namdate be bamra megeze hreimro dibezene pe mi hungbra meze te wangze kailale zakachule zaina chuna tingeze Middle East gerun namagze gdere be bam kham chamge peting siak sangdle chipo zigne gdere rasam sara meze pin reason inking riradle zai Israel meze Iran Iraq Syria banai Yemen mena hreiteuze ngi ndize ngi gudze zaina tige US menadu gazawle designa gderege hrei dibe pakchumbe third world wars du chudo dibige bamdle Zane Kerala Wayanad district ge hmei begine rescue team bone rescue operation debze jinai kamai ge hazi mingyone changdle zachuna ka chai pom plan ngo changdi bze hai chumje hang dai zem dai mugu ngo changdle je acheu kagane chunare changje haina je hang sruk mje ngo dolumak zelarele je ka chedle zai tige rescue operation team bone hmei bam gene mina chang ke je hai mingyem do repeat kaidle je sale zane chi hmei bam gene na chaidi me gu chai pom ai ki ngodo bigeze hai ke ze hang hadai je suruk maza pnui lui chi dile ja cheu ka kana hang raks na je madai mluya chi mare le je ka chedile zai chi hme bigene mina na poine hang him re mdo chai dile zai chi hme bigene pnui ki teun sian di je pnui ki hangge bamgara bam hanga je bam hangge relief camp ka cham hai ke te in sap kai dile zai chi ge mina chang squeeze hai mingye me lamui le je sale Zane North State Nagaland gena NDPP go Rajya Sabha member Pangnon Konyak ze Committee for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes go member hange nominate to gaidele zakachedele Zane Nagaland gena Rajya Sabha go member Pangnon Konyak ne pacho committee ge member hange kalangai bibsi gena Rajya Sabha ge Vice President zane Chairman Jagdeep Dhankar banai Indiaram go Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Union Minister Kiren Rijiju perege pesui ibesam do pechangai dele
Zana Manipur Zirbam district inki me banai mar kukizo hazen me kaga dise ibete rohangya ngom paulu bachangya kakle be pedaiza Zirbam mungbung sejang kloga gimi he kapn diza kap kagadai dele za kachedele inznai kamaiga za jiga gimi ka kabza sejang kloga kuki me gohnam kya spai mine inki me ki hemi na rutoni bizigana le za kachele Zane Manipur Zirbam district tetiba rimai higin chetkana hige Assam gene Central Reserve Police Force CRPF ge Assistant Sub Inspector Asai Petingkom ringeuze ka chumko hachit chabgena prune pchu bugu gimina kabluze chaidile zakachedile pzizena Prasna Kumar Deka Zaipa za Menakoti Klo Assam Kamrup district ge bangkole Zaipa 20 Battalion C Company CRPF ko Zaipachu Zirbam ge langai ko leija police official mene salei Himachal Pradesh State Go Minister Vikram Aditya Singh ne znai kamai ke saja Himachal Pradesh State ge tinglu insize ruize hadu dikyu bigena mina hangringe ryagumza chaidra hangen nomaidele zaka chedle chuna apraka rangchilak rele zaka chedle rescue operation te loigaiza official mena rangchichak ele makti jaina The Indian Meteorological Department IMD mena saja Himachal Pradesh State ge tinglu insi sangja ruibza baikyu jisnare ka changba rui changule zaka chedle Himachal Pradesh State ge tinglu ize hadu begin lunghare me kalaklai nihangya kalakatya charangkang changringe pegulaiza Himachal Pradesh State Go Chief Minister Sukhvinder Singh Sukuna rang bagaile Zan North East Nagaland ge Kango Konak kyangna NSN ki me bone local contractor je kadung bai bzegena Nagaland go government ne panilung siadle za Nagaland go government ne NSN ki me za chuje rangai dile Indiaram go pese hingdi je tepang slow za zana Nagaland police me bone FIR to register te gaidile je kachudile Zachuna Indiaram ke cancer rate min pokan that pet beza hulang ba top 10 le zakachedle Indiaram ge tingkom sangna min pok ge cancer rate that pet beza cases lak kedagum za nimpale za chiang keune za nkeu kan tim begene le zakacheli Zana North East Nagaland Burma Kem Car Wash and Servicing Center ge mpemi local ko patingkom himrezem nge mangna hadaira ge bam ko gu ka chai pumngo do baza postmortem tu rahanger heki te telu bachang du chaume ka chebe pampo chunara chang chimare le zaka chule Zanezizan Saudi Arabia kadege tetiban znaik paike huzik chum kamai ge tingrin chi sangja ruiza hadu lokan chi bigena grem pui ki gu ka ha sungangana betile zaka chudle Zane kadere ge kalak imazana kalak siam leina du iPhone mobile jate ne kak sangdale kagana kalak ima a iPhone mobile jate kaulu le zana iPhone mobile kalak ima te kaulu ma a ka chibeza padai rahangi hagui ko zebam dale za iPhone chuna iPhone 16 Pro zana Pro Max za mati mag za padai gudale za ka chedele display go 6.3 inch ko Nai kom hachit keuge pelu gulei zaka chedele ai gena na mai pai keu zimadai ting kum chana jang khai zimadai takmai hegi ge dere insa po bza loi gai dele pe gai zain kingai ni mlei ne je to dele